prehod. Traksiyonlar genel olarak servikal bölümü kapsıyor ve bazen çok sıklıkla da torakal bölgenin üst seviyesini. В зависимост от състоянието на пациента може да правим тракция от седнало положение, можем и от легнало. Hastaya pozisyonunda ve durumuna ibadeten hastaya oturuş pozisyonunda da traksiyon uygulanabilir. Yatar şekilde de. По-физиологична е от легнало положение. Daha fizyolojik yatış pozisyonda yatmış. Тъй, че ако пациента има остри оплаквания, нещо не се чувства добре, съмнявате се за вертебровазиларна недостатъчност, по-добре му направите тракцията от легнало положение. Hasta anamnezinde vertebrobazilar sendromu veya baş dönmesi bulantılarından bahsettiyse tavsiyem hastayı yatırarak muayene edin. Да, вие вече се съобразявате като лекари каква тракция да му направите. Една от хубавите тракции е когато пациента се облегне на вас. En güzel traksiyon hasta size yaslanarak. Така. Фиксирате с пръстите окципута. Baş parmaklarınızla oksiputu sabitliyorsunuz. Челото. Ve alnını tutuyorsunuz. Като пазим ушите, не му теглим ушите. Kulaklarına kesinlikle baskı uygulamıyoruz. Да. Baskı uygulamıyoruz. Фиксираме да имаме лост с двете ръце. İki omuzunu da dirseklerimizle И вижте как мога да изтеглям. Пациента е изцяло облегнат на лекаря. Hasta tamamen yaslanmış pozisyonda hekime. Преди да направим тракцията, правим няколко проби. Как понася най-добре? Под какъв ъгъл понася най-добре? Traksiyonu geçmeden önce birkaç açıdan test traksiyonları uyguluyoruz. Така. И пациента ви казва как понася. По принцип най-добре понасят в неутрално положение и лека флексия. Hasta kendisi söylüyor hangi açıda en rahat hissediyor kendisini. Започваме nötralda en rahatlar. Да теглим. Караме го да поеме въздух и да го издишва бавно. Ve nefes almanız gerekiyor. Nefes aldırıyoruz. Ve çok yavaş nefesinizi издишване. Veriyorsunuz nefesinizi. При издишването леко теглим нагоре. Nefesini verirken Още çok един hafif път. traksiyon uygulanıyor. Tekrar nefes alın lütfen. Издишване. Nefesinizi veriniz. Sesli olsun. И полека-лека. Bu şekilde traksiyon Това е uygulanıyor. едната от. Тая тракция е най-хубава, като се направи с по-сизометрична релаксация, но и по-нататък ще са. Защото сега става вече много, няма толкова материал не можем да предадем. Значи тази тракция е от седнало положение. Същата тракция може да направим и когато са мини отпреде. Aynı traksiyon hastanın önüne geçerekten de yapılabilir. На стол може да се сложи пациента. Hastayı sandalyeye oturtarak da Подпирате го и го теглите, само че тя малко се облегнете. Тая тракция е по-трудна и по-нефизиологична. Това е другата тракция. Най-хубавата тракция е от легнало положение. yatın lütfen. Bir tane sandalye verir misin?